Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngamukele kwesimanje sikulethela izindaba ezifika ngaso-ke isikhathi uTK Zuma usevele wagadla laphana-ke kuyena-ke uDr Mabalengwe oyinyanga-ke edumile laphana-ke kuwona-ke uTikTok ngempela-ke abantu-ke abamaziyo ngempela-ke bathi-ke cha uyashaya ngempela-ke khona-ke esikhonkosini yena-ke uDr Mabalengwe kanti-ke uthisha-ke wesizwe naye-ke usezakhele-ke udumo laphana-ke ngayo-ke i-content yakhe laphana-ke kuwona-ke uTikTok usevele wagadla kuyena laphana-ke uMabalengwe awuthi ngangimoshele-ke isikhathi mbukeli-ke ngunike yona le video-ke uthisha wesizwe egadla ukhoma laphana kuyena-ke uDr Mabalengwe. Nansi-ke ivideo mbukeli bese uya laphana-ke comment section sizovula lakho ukuthi ngabe wena uthini. Siyabonga. Mana yini isitabuta busani lesi? Uthi ngo uyawubona ukuthi kanjani? Kodwa lo muthi mangikhipha nguthi uma ngugcobisa uzongibona ngizoba mhle kanjani. Uzongibona. Uyawubona mehluko? Hayi doda. Uyawubona mehluko? Uyawubona mehluko? uyawubona umehluko? Jimala